cho nên chỉ biết sản xuất được tôi nhớ họ nói vừa một ít số là bao tận trong nó này là trồng phơi là cũng bắt đầu số là tôi sẽ để nó chơi xong ta nó té con lòng của chua là giờ té to po trâu chôm lại đạ của chua chơi trồng phơi là cũng muốn để xía mình chỉ cho là trâu cho nên cho chỉ cho cứ cho tí bé sừng nhớ trong tại lúc rồi nó nè nó nè bé tôi cho tụi nó lại cho không có cản nó là cô mới tôi cho xuống nó cho là ba cho bé này chỉ trong xe đó nè mình thấy khó dùng sắp là li có tao thì chúng ta nó cho con cho lòng là cho trâu na trâu chuông đầu của chua ta là cho nên cho chỉ là cô chỉ cái cho nhỉ trong khi là khi tôi mới chọn mà cho lọ ba cho bé sẽ đợi cho nên cho chỉ thi uất cho cái cho nhỉ nữa chúng sẽ sắp lại nữa nó nè sau tôi chọn phải lấy cu mua tổ chọn món nó cho là ba trâu họ lú rõ ba hộp này cho nên chỉ trồng thịt trâu cái sợi nhẹ và tiếp không lòng của chua thì lấy tàu ba cho xuống nó cho là trâu sẽ đời nè Jadi semua nak jadi dina ya itu tenang no. Ah, kita udah belajar tenang. Oke, kita jadi udah belajar tenang. Chị bảo lên bỏ chị bảo lên bỏ Này là tổ định nó bây giờ tao lú giọt tua trong đó nè nhất cho hồng miêu nồng hen nó cũng tao lú giọt chứ cái gì như cơn cầu đi đây chọc vào đó spell lên đi
เขาจะปวดจะโชว์แค่เราหกก้าว chơi chuẩn bị เจ้าละ là xin đỡ nè xin đỡ là mau khổng này จะลดกี่ตัวนี่ได้เขาส่งอยู่รู้ยังไงอ๋อ có số giờ lúc lấy kìa mà kiến lệ ố nè như kiến lệ số năm hai bảo là 250số năm 286มาเอาซีมาพี่ไม่เอา giờ cái đây thì họ xây dựng cái tổng số lại một cái hết to cái sẽ chuyển lại giàu chè tất cả giờ như giờ lên tay mua bên giờ nó lên tay đừng cho lụa ấy à nó đấy thì nó vô xuống lẩu rồi lại đi xuống giống câu liền đi bỏ nó này lúc nó lại cũng mua cho xuống nó cho là trộn pe lúc rồi nè lúc rồi bán cái lệ chết chấm mơn bao hút pe lúc rồi nữa nè thế chỉ ta lên đó là cho chuột cho giò nó đó tại do chỉ cho các món cho một ba trâu lửa lúa giòn gì thế nhất trong nó cũng mua cho giò xử lý bếp nó tuôn cà số nhất trong trồng vừa lên tàu mua cho là ba trâu khi lì cho quả trâu kẹp bột chua để có lòng trâu chua có rừng chuồn lợi là do hạt dẻ to bó bền phao lỏm phao trâu tê liệt tê buồn trong ta giờ li trồng phơi lấy tê tàu ba cho số nó cho là trâu và ít trồng này chỉ cứ tê ra và tí trâu kẹp cho nhẹ nhất trồng để nó này mình có đi chả nè nên có ít lục chiếc kia có chả cái gì đấy từ từ nó sạch rồi dạ đúng nhỉ những cái mọc của nó đấy mà không căng đấy không chiết cho nó đấy mà căng đấy nó đấy thông cho chính mà nó có chụp cái lụa nó chụp cái lo chụp pe bắt quả thế à thì là tốt nữa ha chị mày chỉ là tốt rồi chứ thằng nó chỉ có chim mà thì là tốt rồi mà chỉ mải kia lên đó nè nhớ rồi thì bắt quả thế giờ thì mới mảng không thế ta xin mải giờ vào tú mà giờ vào tú thiên không và thoát trở mùa á nhớ từ của nó chỉ có mà có lửa năng á chỉ lửa năng thủ ta đi lần nó đấy on lần nếu mà cho một lu nét thì tao nói cho on lần nữa sợ nó này nó này có đó chị tôm mà chỉ trong sao trồng xe chụp là nơi ở trong đó trồng ít trồng cái tí là do tiệc ở trong trồng phi sẽ đời muốn để xe là do ba cho số trồng này chỉ trồng sẽ đời một cái trồng xe cân cầu lên đó chúng mới giá trị bảo tàu ในเพื่อสาวพ่อแม่พี่น้องบางส่วนแต่ละบ้านที่ถือผลกระทบจากภัยพิบัติในปีผ่านมานี้เนาะอยากแจ้งเพื่อทางคณะบ้านในบ้านตลอดถึงพ่อแม่บางส่วนแล้วอันนี้เป็นข้อมูลเราเป็นนายบ้านส่งมาผ่านมาทั้งว่าผู้เสียเท่านี้โดนนักแห่งหน้าเท่านี้พันขนาดเราเขาได้รายงานไปกระทรวงและทางรัฐบาลเพิ่นเราเอาเข้ามามอบเมืองเราจำนวน10ฝ่ายต้นเมื่อเมืองเรามีอยู่500ฝ่ายครอบครัวคันว่าที่ยิ่งตามระเบียบแท้ละแม่นบางคนก็สิบ่ได้ฉะนั้นทางคณะประจำเพิ่นยกลงว่า
เขาเลิกก็ยากมีแต่ว่าเขาแบ่งผู้จะได้ซ้ำนี้บอจะได้โลนึง2 โลไปกินเนาะโอ้โหอันนี้เนี่ยอยากแจ้งสุดกันนั้นแต่ก็เสื้อมัดในบ้านนะเวลาเป็นจ่ายนั้นก็พยายามอธิบายให้พ่อแม่ประชาชนเนาะอันนี้เป็นคันเพิ่งเพิ่นแบ่งอันนี้มาแล้วได้น้อยได้หลายกับกันกินแซ่บหรือบ่แซ่บนะแล้วก็เสื้อว่าจะบ่มีเอาเลยกลับมาเฮือเมืองไปแก่เด้ออย่ามีข้อขัดแย้งเด้อคือมื้อเช้านี้ฟังยินมีบ้านนึงเว้าเป็นหยังค่อยละบ่ได้ผู้นี้บ่ได้เอาในบ้านเอ็ดมาแนวเลยก็แนวนั้นเด้กสิกรรมเด้ไปเอาข้อมูลน่ะเจ้าบ่รายงานก็คือว่าในบ้านมีความรับผิดชอบก็สนเจ้าเอ็ดบ่ละเอียดเด้สมมุติว่าน่ะรายงานมาบ่ครบน่ะมีแต่ว่าบ้านที่มานี่มีแต่ว่าเขาสิเจ้ามันไปแล้วรู้ร่วมกับประชาชนเด้อค่อยละอยากว่านั้นเด้ที่บ่ได้ก็บ่สิเจอน้อยเนาะน้อยมีแต่ว่าก็หลายคนก็บ่อยากได้แนวนี้น่ะก็มันรวมยาวมันเด้อได้อยากลงน้ำเด้อพี่น้องเด้อเอาขอบใจอะไรเด้ออันนี้ก็ในบ้านบอกก็โซนบ้านเลยนะปลาหกคือเดียวละปลาหกทางไปน้ำห้วยเก้าแล้วเนาะนั่นแหละดีแล้วสุดเจ้ามาหลายนี่นะพอได้เอาเงินมาจ่ายกินเปิดกินเลยไม่ยากได้ส่งให้แบ่งเดียวสัตว์แต่ว่าเพิ่งจะลูกเอาของเดียวเลยเนอะนี่เนี่ยนี่เนี่ยcũng gì nè ta lấy cái gì trái gì họ chỉ trâu đi ra đó trâu mua là họ nói xuyên tế là nó chỉ họ có chi thì là cái gì họ chỉ trâu trâu tỏ cá này đó ở trong đó trâu ít trồng cái tí là do tiệc ở trong trồng fish đó muốn để xe là do ba cho số trâu này chỉ trồng xe đó một cái trồng xe cân cầu lên đó chúng mới giá trị bảo tàu ในเพื่อสาวพ่อแม่พี่น้องประชาชนแต่ละบ้านที่ถือผลกระทบจากภัยพิบัติในปีผ่านมานี้เนาะอยากแจ้งเพื่อทางคณะบ้านในบ้านตลอดถึงพ่อแม่ประชาชนและอันนี้เป็นข้อมูลก็เป็นนายบ้านส่งมาผ่านมาท่านว่าผู้เสียเท่านี้เท่านั้นแห่งหน้าเท่านี้พันขนาดเราเขาได้รายงานไปกระทรวงและทางรัฐบาลเพิ่นเอาเข้ามามอบเมืองเราจำนวน10 ฝ่ายต้นเมืองเรามีอยู่500 ฝ่ายครอบครัวคันว่าที่ยิ่งตามระเบียบแท้ละแม่นบางคนก็จิบ่ได้ฉะนั้นทางคณะประจำเพิ่นยกลงว่าเขาเลิกก็ยากมีแต่ว่าเขาแบ่งผู้จะได้ซ้ำนี้บอจะได้โลนึง2 โลไปกินเนาะโอ้โหอันนี้เนี่ยอยากแจ้งสุดกันนั้นแต่ก็เสื้อมัดในบ้านนะเวลาเป็นจ่ายนั้นก็พยายามอธิบายให้พ่อแม่ประชาชนเนาะอันนี้เป็นคันเพิ่งแบ่งอันนี้มาแล้วได้น้อยได้หลายกับกันกินแซ่บหรือบ่แซ่บนะแล้วก็เสื้อว่าจะบ่มีเอาเลยกลับมาเฮือเมืองไปแก่เด้ออย่ามีข้อขัดแย้งเด้อคือมื้อเช้านี้ฟังยินมีบ้านนึงเว้าเป็นหยังค่อยละบ่ได้ผู้นี้บ่ได้เอาในบ้านเอ็ดมาแนวเลยก็แนวนั้นเด้กสิกรรมเด้ไปเอาข้อมูลน่ะเจ้าบ่รายงานก็คือว่าในบ้านมีความรับผิดชอบก็สนเจ้าเอ็ดบ่ละเอียดเด้สมมุติว่าน่ะรายงานมาบ่ครบน่ะมีแต่ว่าบ้านที่มานี่มีแต่ว่าเขาสิเจ้ามันไปแล้วรู้ร่วมกับประชาชนเด้อค่อยละอยากว่านั้นเด้ที่บ่ได้ก็บ่สิเจอน้อยเนาะน้อยมีแต่ว่าก็หลายคนก็บ่อยากได้แนวนี้น่ะก็มันรวมยาวมันเด้อได้อยากลงน้ำเด้อน้องเด้อเอาขอบใจอะไรเด้ออันนี้ก็ในบ้านบอกก็โซนบ้านเลยนะปลาหกคือเดียวละปลาหกทางไปน้ำห้วยเก้าแล้วเนาะนั่นแหละดีแล้วสุดเจ้ามาหลายนี่นะพอได้เอาเงินมาจ่ายกินเปิดกินเลยไม่ยากได้ส่งให้แบ่งเดียวสัตว์แต่ว่าเพิ่งจะลูกเอาของเดียวเลยเนอะนี่เนี่ยนี่เนี่ยcũng gì nè ta chưa đó chưa nè họ chụp lo nếu mà để sau nó
mà chồng nên lúc của nên lúc mà cho kỳ hoa để thọ cái nung đá có từ họ chăm chỉ mà giờ mà nếu nên nó chưa đến thế nào chứ lo chưa chưa đấy là cái nào chỉ lại là tôi muốn có bài là năng có lùi chè có chữ chè lo chụp lo ha giờ mới giờ lo chụp lo kilo lo chụp lo chè cho chỉ lùi tỏi ha đó trở mà một chế nữa một chỉ à to rồi mà ở trên tiền tế nữa chia mắt trở nữa chia cho trở nữa trên này bán phải có họ mà lấy shit to mà lấy mù nữa ít chiếm mai chỉ tô mỏ cho chỉ có khiếu vấn đề tàu nữa Bảy ơi, bảy cú lộc. đây là sự thật đây bảo họ tập cái chồng nó là chỉ mua chẳng hạn nó có cho mà chỉ trồng có cho chúng nó chỉ có cho chúng nó tí không cái ra ôi còn là có ý không là có tao là chứ chẳng gì mà là có gì cả Nó cho nó có luôn rồi. năng cầu ít kilo tờ chứ hả Đó là giá. nhưng không bên gì đấy Bao nhiêu là? Bé chục chi. Bé chục chi. Nó lâu rồi. Tốt tay. Tăng gì nữa tao? nhiễm ba nhiễm na tu nữa ta nó mới có căn nào đi sao của chúng nó ná đấy đấy rồi đúng rồi to rồi đó Nó cho nó có ý lực tài là, nó muốn lưu lực khó tính mà. lo cho bé kilo nữa hả Nó cho phê phải gì hơn, phê cho cô. sao trời mù nó chỉ to lấy cái gì trái chỉ nó chỉ trâu đi ra đó trời mùa là nó xuyên tế là nó chỉ có chi thế này cái gì họ chỉ trâu chó tỏ cá nè cho phụ cho lúc trả lại không có tiền cho phụ nha có thể cho mình một chế đi nó này tôi lần tới khỏi mẹ đi nó chế sẽ cân cầu đi là một chế cho lên này bỏ nó đấy trồng không gì nữa